bafethu khona into engifuna ukukhuluma ngayo namhlanje. Khona lesilwane esiphila kumuntu, khona lesilwane esithi masicabangile into sisondeze eduze kwaso ngaleso sikhathi. Khona lesilwane esikwazi ukuphazamisa ingqondo. Khona lesilwane othi usuhlelile into zakho uthi uzowenza into ethile makuphela inyanga, base siyafika lesilwane seyiphazamisa lo mpilo, sisondeze okunye ubungacabangile. Bafethu futhi sisiphazame kakhulu inhliziyo yakwazi ukuphazamisa into ecabanga ingqondo, iphazamise empilweni yakho. Baningi abantu kodwa behlelile izinto zabo ukuthi bazowenza into ethile, namhlanje abanamali. Masibabuza abanamali, masiyambuza umuntu uthi ubuhlele ini kulo December, uzokutshela uthi bengihlelile uthi ekhaya ngizowenza u1 no2. Manje awusawenzekanga u1 no2 ngenxa yenhliziyo